ngikhumbula le genge ngifika le genge nje isaqala nje ukujwayelana ezweni lakithi ukuthi ubuhlangana nabo bephethe izipontshi beyithwele. Abanye bebephatha amalight, abanye bephatha yonke nje bebedayisa yonke into behamba bengena imizi nemizi. Behamba ngeenyawo. Uhlangane nabo nje behamba ngeenyawo. Kwaya. Bahamba ngama-1400 nama-Corolla bethenga kakhulu iprint ama-Corolla lama-round. Hayi kwadlula lapho bangenela ama-tuck shop. Kodwa kukhona into eyibe buhlungu yabona abafuthi kulula ukuthi athi umuntu yazi ngixakekile nje makukhona into mhlawumbe oyidingayo ekhaya ngendlela engixakeke ngayo futhi ngicela ungitshela nje ngingakusiza bese uthi kuyena udabuke bese uthi hayi yazi into ekhona njengamanje yabo ngeke ngisasho manje mhlawumbe ngake ngasho phambili kodwa manje ngeke ngisasho ngoba indlela umuntu aphoxeka ngayo akumnandi ukubona umuntu ephoxeka ngoba umuntu uvela abone ngathi umbukela phansi. Uthi kumuntu hayi ngicela ukuthi isinenkinga yomwelusi ekhaya umwelusi asinayo. Cela uzosibambele umonga usibambele inkomo. Yazi vele umuntu ehleka inhleki usulu wathi hewu inkomo. Hey mina nayinkomo. Hayibo. Uyazi ukuthi lento yokulusa ingabenza abantu banothe ngendlela eyisimanga kodwa bayithatha kancane. Lento nje ukulusa emzini womuntu umnomzana oyindoda unoneyintombi unayo yonke into umkhwenyana wasemzini abantu ukulusa emzini womuntu. Ayikho into engiyibone lahle njengaleyo nto abantu abangayinakile emakhaya. La emakhaya abantu bayathanda ukufuya. Abantu abaningi kungenile into yokufuya kanti futhi banemali abantu abafuyayo njengamanje. Akufani lesa siqala lapha kuqala ukuthi kade bakufuya inkomo abantu bevela abasebenzi baneyinkomo. Njengamanje abantu abaneyinkomo bayasebenza banemali banenkinga yabantu abazobalusela inkomo. Igenge yakithi ayicabangi inkomo ayicabangi lutho umuntu yabo nje bayazaza umuntu abayifunja inkomo uyilusa. Yabona into okulusa njengamanje na isikhathi esiningi uma umuntu elusa ukukhokhela inkomo engayinye yakhokhela inkomo uthi inkomo imali engaka. Ngeke ngithi nje ngamabomo inkomo i100 abanye ke abasawuthatha 200 abanye bashaya 200 inkomo ngayinye. And uzowukhipha ngoba phela uma uyithanda inkomo kufanele kube khona umuntu ozoyilusa. Uma ke wena umuntu nje ozaziyo ukuthi ukhaliphile ngikhuluma ngomfana nje ngomuntu okhaliphile ohlakaniphile ophilayo o physically fit ngoba yonke into nemisebenzi le esiyifunayo into yokuqala efika icheck bafike bakucheck ukuthi uphysically nalento okhala ngayo inkomeni inkomo ziyahlupha yazi ukuthi inkomeni hey yabona inkomeni bakwethu nilahlekelwe into ningayazi yazi nilahlekelwe ukuthula inkomo ngiyazazi phela ngiyilusile ngikhuleke ukuze ngaze ngana intshebe ngilusa inkomo mina ngiyazi kahle inkomo uyayakha uyishuna ingqondo iziqonde ibe lento oyifunayo kodwa ngikho ke lapho ngisekuthaneni inkomo ziyinto abantu engabe bayasukuma ngayo empilweni. Ukulusa inkomo ulusela abantu inkomo uthathe pride uyitshingele etoilet ngoba ngeke izize kusiza pride. Inkomo mangabe kuthiwa abantu ulusela imizi emithathu ngoba akekho abantu abavamisile ukuthatha umuntu hayi ngifuna inkomo zami uyilusa nezomuzi umuntu umuntu usuke nje exakekile idinga umelusi ulusela inkomo ezemizi emithathu bese uthi inkomo iyodwa 100 rand umuzi nomuzi nje ube nenkomo mhlawumbe ezilako 20 lezi inkomo ezilusekayo nje lezo inkomo ezilusekayo inkomo ezu60 ziyaluseka nje kahle kabi 60 kwenkomo ziyaluseka uma nje unengqondo kahle khaliphile ufit ungaguli inkomo ezu60 nje ungayilusa uma ubalo 100 rand abawu60 ungababali imalini leyo. And into eyinkomo into la ifika ibe ukhiya khona uma uyokhipha inkomo kule mizi yonke lemizi oyiluselayo ngeke labantu bonke bebe nenhliziyo ezulu ngeke usiphathe isikafutini bazofike bakwenzela itiye. Uma usubuya entambama neinkomo mengabe uneinkomo mengabe uzibuyisa uwena futhi ngisho imizi eminingi ungakhanda izivumelwano sokuthi cha inkomo ngiyayilusa mina kodwa mase kubuya ingane zesikole nje umuntu uzithathele inkomo zakhe ayifakele zona esibayeni bazokuphakela ukudla elunch emakhaya kuyaphakwa emakhaya
imali yakho uhlala ekhaya kini akukho mali oyirentayo awurenti ukususa nje ipride lebolile uyibeke eceleni uyilusele inkomo and-ke enye into uma kuwukuthi unayo indlela yokuthi ungayi-afford inkomo ukuyithenga angeke ukuthi uzothenga inkomo yakho uyifake kulezi ngeke umuntu azokhalela ukuthi siyakuholela usuthenga inkomo yakho cha wena vele uzolusa inkomo yakho thetha inkomo thenga inkomo ngomholo wodwa laba bantu uthenge nje inkomo eyisithole nje noma yizibule uthathe le nkomo iluse nalezi inkomo lezi thule phansi zizoyibamba inkunzi zalabo abantu baluselayo uwenza umsebenzi wakho ube clean hayi guys no man suka hayi yabona ipride ngeke izisize ngalutho siyogcina ngakho ukubuka ngoba sikude sinabantu sibahle kakhulu ekubukeni into zabantu yabona akekho umuntu ongafisa ukuba neplaza kodwa umuntu ukhona umhlaba kubo nenhlabathi notshani yonke into okukhona kubo acabanga ukuthi abuke la ubuka lapha phesheya ukuthi abelungu badla indawo yethu ngisho unganikwa leli plaza sikubonile kwenzeka abantu benikezwe amaplaza bajike beyokwenzani bakhande emjondolo bahluleke bencame angazi ukuthi angigxeki kodwa ngizama ukuthi mhlawumbe ukhona umuntu okayibuka le ndlela ngendlela engeke ngibuke ngayo ukuthi hayi into ebalekile thatha ipride uyibeke phansi hayi ngiyilusi inkomo mina ufuna ukwenzani ngoba nakhona emsebenzini la kusetshenzwa khona emsebenzini uyamelwa kunomuntu okugadayo emsebenzini umdala uyindoda unentshebe unempunga nempandla lengenayo unomuntu okugadile umhlawumbe omncane ngisho kunawe futhi awunakho ukuthi uzokwenza into oyithandayo emsebenzini inkomo izobe zizwa wena kwakho ukuthi nje zingaye emasimini kuphela zingalahleki inkomo zomuntu wena oyiphethe uyiboss la inkomo and ngale kwejoke angiqondi nje uzokwenza imali ungayibala ukuthi mangabe nje ulusa inkomo eziwu-60 inkomo i-100 rand imalini leyo ngenyanga usethe ngoba phela abantu phela ngeke abantu ngendlela basuke bexakeke ngayo umuntu umtshethe cha nge-weekend inkomo ngeke ngize ngiyiluse ngiyagcina ngolwesihlanu take it or leave it ubeka ama-terms akho into ongeke uyithole emsebenzini uyatshela ukuthi uzongena isikhathi esikuthi mangabe ukuthi awukufuna ukwenza lokho out umuntu oyinkomo uyamtshela ukuthi wena uzoyilusa kanjani inkomo zakhe akekho umuntu othanda inkomo ifele esibayeni bayavuma abantu bathi hayi kulungile nje as long as inkomo zami izophila zisuthe nje kahle zibe zinhle hayi madoda ipride ngeke izosinza singayi indawo empilweni